laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera. amma ba'd. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe men heɗitade ko radio meɗen laawol kisal, ɓaawo yetti Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo waɗɗo ko hana yettirede. O yetti hoore makko o foɗi si enen kadi e yetti o ɓeede nemaji makko ɗin e dow meɗen sen dulli e ronki yettude haray lette makko ɗen no satti. ɓaawo ɗum ɗon ɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo hanaɗo attorede du'anede kala ko Allah tagi kon, saabu noon o yettiniri ngal ɗo nulal wondude e hoolare. ɗum taw Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu yurmede e teddungal maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe, saaba e maɓɓe wondunoɓe maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɗo konko ɓe wonno e muɗum ha ila yawmil qiyama. Allah hara koye ɓe yimɓeɗen jeeɗen allahumma amin. ɓawɗum hara men salmini on salminago islam, salminago waddegol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓe won nelaɗo hollirno noon saaba makko ɓen hakke ma ko fimaggol mawni ko kangol woni ko salminoyete ko aljanna. haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray no andirɗon noon no wowiri noon si ɗiɗo sahaji hewti en fotte ko nokkure meɗen ɗo fiyen ɓeydodira fiikaɗo diina meɗen wono Allah subhanahu wa ta'ala yewtiren noon ko deftere makko wi fadakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. haray andintin belajo ko andintinta ko nafay gondimɓe ɓen. haray hande kadi e oɗo jemma waɗaɗo barki jemma juma, haray iɗen fottiɗoɗen e ceernoɓe meɗen tedduɓe woni Cheikh Mahmoud Diallo Ɓuriya. haray ɗen andi ɓeɗo Cheikh Mahmoud haray ɓeɗo ko mamoni ko ɓe jibina ko wiyeteɗon Ɓuriya. haray ɓe duɗɗori ɗon nden ɓe iwri toon ɓe seeni Sierra Leone, ɓe iwri Sierra Leone ɓe senori Jamia Islamia, ɓe iwri toon ɗen haray ɓe senori Angleterre. haray ɗen andi ko ɓe mamuɓe e julirde meɗen mawde wonde Angleterre. haray ɗen andi kadi e hella union duɗe Europe ɗo haray ko kamɓe halfina hella ko lujjina da'awa. ɗen to Allah subhanahu wa ta'ala yallah holan ɗon tabintindi ɗo horareji fof waɗa barki e ngal ɗo gandal. haray ko kamɓe wonani en hande ko radio meɗen ɗo, ko wonani en ko technique ko siɓɓe moɗo wowɓe ɓen yumma meɗen hajja Fatmata ñippi, Cheikh Mamadou Aliou Bari, Cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon Abdoullahi Diallo. haray inchallahu ta'ala haray ɗe watta micro nge juuɗe ceernoɓe meɗen ɓen e wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli inchallah. haray ɗe gandintina ɗiɗo muhadaraji fof haray noko YouTube meɗen e ko page meɗen Facebook inchallahu ta'ala. haray ko saɗi moɗon ko tooli Cheikh. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray noon kadi on salminama ɗon Oustaz Abdallah Ɓuriya. haray kono woni ko ɓiɓɓe koto amen kadi haray meɗe weltori on ka jonde ɗon inchallah. yo Allah wiɓon ko moƴƴi. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتي الله سبحانه وتعالى on jeyɗo windere nde, on yaajuɗo yurmede huuɓuɗo yurmede, jeyɗo ñalande jodde kuuɗe. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala on jannirɗo karambol o janni neɗɗanke ko o laataki mo anduno. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala on fewnuɗo en e daygo islam, o holli en laawol gandal e iman. en fof en seeditike wonde reweteɗo ala e goonga si wona kanko tan o mara kafidaɗo e laamu makko e dewal. ko noon woniri kadi en fof en seeditike wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko e nelaɗo makko mo o neli e sakalayn al insu wal jinn fi yaltingolɓe e ni ɓe keferaku adda ɓe e daygo iman. yo jam e kisi e wonu e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ɗeygureji maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala ɓen jokkuɓe keppe maɓɓe ha ñande yawmuddin.
ñalande jodde kuuɗe haa ñande imme taw musidɓe an e salminiri on salminango islam mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu haray ko adi kon taw mi weltanike ceernoɓe ɓen wawɓe ɓen naatude ɗo eɓe wawani e golleji ko ɓe woni waɗude kon e o radio meɗen waɗa ɗo barke gila o fuɗɗi pellet o daydina ni tageefo ngon eɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allahu windan ɓen fuɗɗiɓe ɗe golle ɗo ɗe ɓe jokkiɗe o windanaɓe ɗum ka mandakeji hasanaji maɓɓe o jonitaɓe ñande tawata la yanfa'u malum wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim radio meɗen lawol kisal ɓen tori allahu subhanahu wa taala yo allahu waɗu en yimɓe hisuɓe ara e hoore ɓen ko hajja ñippi en min salminiɓe ɗon si wi ɗon e wonɓe ɓen ka technique oustad abdallah en jamani e sukaɓe wonɓe ɓen ɓaawo tonɗe wonɓe gollude golleji ɗi wona mouhammad aliou en ha hewti karma koɓɓen en wawata lintude ɓe tentini wona oustad abdallah brussels wonɓe ɓen belgium e karama koɓe luttuɓe ɓen fop ɓe fo maɓɓe ɓe salminama ɓe weltanama ɓe du'anama so ñiwi ɗon ɗe haray ko audience meɗen on jama heɗotoɓe en ɓen sonnajo e gorko taykun e mawɗo e weltanike ɓe ɓe fo maɓɓe en duwanike ɓe ɓen tori allahu subhanahu wa taala yo allahu on moɓoy en fof kal jannaji ka firdawsil ala wondude e annabaɓen e shuhada en e salihina en wa hasuna ulaika rafiqa ko ɓen ɓuri moƴƴude e wondigal allah taw hara ko onti wowlata kon ɗoɗe koko wondi e nafa haray iɗen tori allahu subhanahu wa taala kala yejjitande e faljere ko woni e muɗum yo yaafo en ono darin noon ko qur'an rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana haray jonde meɗen nden ko duwano fewndo ɗo ɗe hara ko en yewtayno fi sappo arane ɗen ka lewru meɗen hormantendu zilhijja kono mi yarali ngol laawol ɗon mi ƴettani en hannde fi gandal e ɓure muɗum haray moƴƴereji ko woni e ɗaɓɓugol gandal haray ko nden ɗon toɓɓere inchallah wonɗe yiilade e muɗum sen heɓoyi tan e ka landule si landule ari toon inchallah en jaaboto yeru ko annduɗen kon ko en annda kon maranen karamakoɓe ɓurɗe en towude e gandal fiyoɓe jaaboyeɗe haray inna al ilma fadluhu a'zamu min an yushhara sikke wo ala en fof meɗen hiɗen fellide wonde gandal ɓural muɗum ngal no mawni hattude e mawnude nde tawata ko ma enen saakiden fiimo si wona honno kala bani adama marɗo hakkil no andi pellet gandal no mari ɓural kala bani adama wuuruɗo to adna ɗoɗe imo andi ala ko eɓɓindirte e gandal gandal noon ko wonde yewtude ɗo ko gandal wondungal e nafa to adna ɗoɗe e kala hara haranan gandal nafaygal adna tun ngal nafata lahara wona gandal kadi ngal miijotoɗa wonde ko fi lahara tun hara ngal mara nafa ka adna ɗo ɓa pellet adna on ko ɗo gollata fi lahara so haray ko ngal gandal ɗo wonde yewtude fimo ko noon woniri kadi wa awdah min an yudhar
hingal weeti no weeti was no laaɓi pos wonde man na gandal hatun jina haa ka goɗɗo yeetoma gandal ko hunde moƴƴunde an tigi a jooɗoto pansa miijitoɗa wiya pellet alaa ko mi weɗɗindirta e gandal ko ɓurɗum mawnude e ko ɗaɓɓete kon ko adna ɗo no mawri ɓuri kaŋŋe e kaalise e jaaman no ɓuri teddude e kala ko neɗɗo faalete kon kala ko faalteɗa ko adna ɗo a eɓɓindirta ɗum e gandal hiɗen anndi noon enen julɓe ɓen e kala annduɗo wonde Allah ko gooto ko kanko haani reweede hiɗen anndi hiɗen felliti wonde ɓurnanooɓe ɓen hay annabaaɓe ɓen ɓe adondirino e ɗaɓɓugol gandal sahaba en ɓe adondirino e ɗaɓɓugol gandal ulama ɓe adondirino e ɗaɓɓugol gandal nafowol aduna e laahara ko ngal wonɗe yewdetema kala siforɗo noon sifa wonde manna ko marɗo himme wakkiliiɗo fii ɗaɓɓugol gandal o jeyete e ɓurooɓe ɓen ko adna ɗo e ka laahara allahu subhanahu wa ta'ala o ɓantii yimɓe gandal ngal ma yimɓe marɓe ɓen gandal o ɓantiiɓe darajaaji towɗi o ittitii kadi won yewtugol o ittitii wonde manna gando e mo wonaa gando ɓen ɗiɗo ɓe fotata o yewtii en ɗum ko laaɓi pos wonde gando emo wona emo mara gandal ɓen ɗiɗo ɓe fotata يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أدال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى نبنتي أبنتي بين قمدين منكم جيابي مولون والذين يبن أوتوا العلم أكاب جندل درجات مرتبات musidɓe julɓe heeɗi ɓelan nane ɗoɗe ko sahabajo ɓurɗo faamude qur'an o ko yewti en fii o aya ko yewti en o maaki ko hombo woni on ko ibnu abbas radiyallahu anhuma ibnu abbas yo allahu subhanahu wa ta'ala yurme ɓe kamɓe e baabe maɓɓe ko hen ɗum ɓe maaki al-ulama'u fawqa al-mu'minina 100 daraja wo gandi ɗuɓe ɓen ngal gandal ngal wonɗe yewtude fii mum ko gandal nafowal adna e laahara ɓe woni e dow ɓen wiiɓe no gomɗini ɓe mara gandal hen ɗum 100 daraja laabi 100 darajaji 100 martabaji 100 ɓe maaki noon fii ka ɓanginangol ma martaba hakkunde martaba e martaba hen ɗum woni dumunde muɗum nden ma ɗum moƴƴere hakkite manna ko ɗum ɗo jeeya e moƴƴereji ɓe maaki wa ma bayna darajatayni ko woni kon hakkunde darajaji ɗiɗi 100 amin koko yarete duuɓi 100 musidɗo julɗo hayso ɗum ɗo tun dari ɗen e muɗum haray pellet e sikke wo ala hiɗen anndi allahu subhanahu wa ta'ala no mawnini fi gandal himo mawnini fi gando hiɗen anndi
kadi diina meɗen kan ko fuɗɗori ko fi gandal. Iqra, janngu. Yamirore Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala ɓeydi ɗon iqra bismi rabbika. Janngu woni ɓe e inde jooma ma. So janngu gandal kala ngal faalaɗa janngude kono etoɗa noon si a ndeyɗa janngal ngal gandal yo taw hara fi jooma ma no jeeya e nder maggal. hara naya janngu gandal ngal ngal ɓurtama majjinde. naya janngu gandal ngal ngal ɓurtama yoolude. naya janngu gandal ngal ngal ɓurtama wonde mulhid. ko ya janngu gandal ngal ngal ɓurtama ɓannude on taguɗo ma. jannga gandal ngal ngal ɓurtama fewnude. jannga gandal ngal ngal ɓurtama wadde nunɗuɗo. ko ngal gandal wonde yewtude fimum ɗo. hina gandal ɓurtay ngal ma majjinde ma gandal ɓurtay ngal ma yoolude. ko non woni gande ɗen fof siɓe mari neema ka adna ɗo. gande ɗen fof ɗiɗe mari neemaji. kono noon siɗa faala neema gandal yo ngal nafe adna e lahara a ƴettal gandal ilahi on wahyi on jalbiniramo gande maɗe e ɗe jannguɗa. siɗa jogii on ɗon torso gandal ilahi a gayjindiri ɗum gande ma ɗe ɗe ɗaɓɓuɗa a yi e nafa muɗum ka adna ɗo ɗe ka lahara kan haray sikki ala e muɗum ko a jeeyeteɗo e naatoyoɓe aljanna no newori. iɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allah waɗu en yimɓe ɗaɓɓoɓe gandal ko nafa en aduna e lahara. musidɓe julɓe haray mi yeeto en ɗo ɗe yoga e nafaji e gandal fii rerɗingol hoore an mi rerɗina wonɓe lan heɗaɓe ɓe. gooto noon wiyata o heɓi gandal haa o haari. gooto duwaka wiide hannde mi janngi jooni mi accirini. kono noon fewndo o saa'i ɗo huy no sikka si waawi janngude arab waawi hunjaade mutonuuji haray kañum hewtii kaw buyi hewtaali himo daraade ɗon ko ɗum anglais ɓe wiyata comfort zone. o hewtii ka ɗaatanimo ɗon jooni mo jooɗaade ɗon o alaa ɓeydude. e piiɗe misal e yiyay yimɓe puy no janngi gandal islam machallah eɓe weltori ko ɓe janngi kon gandal islam. ɓe ara ka leyɗe western world tawa hiɓe waawa ɓeydude gandal. ɓe jannga gandal fewndingal ngal ka adna ɗo. ɓe waawa wallude hoore maɓɓe no ɓe wuurira ka adna ɗo gurdam wonduɗan e dimu. ɓe yilto ɓe waawa gollitirde ngal gandal ngal ɓe janngi ka adna ɗo ma ngal gandal ngal ɓe janngi ka portoɓen ɗo ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe humindira e gandal maɓɓe islam ngal ɓe waawa yanyude diina Allah kan ɓe waɗa da'wa on wona effective sabeede waawugol ɗengal ngal sabeede faamugol e faljereeji gande fewdiɗe ɗen fewndo o saa'i ɗo hara ɓe yanaali e muɗum kono ɓeyna o ɓe alaa yarde gonsengo ɗon ɓe jooɗo tun yeri konko ɓe waawi ɗon ɓe muño e hoore ɗum ɗon haray ɗum ɗon naa himɓe towuɗo noon. awa dimɓe gandal e hino ɗo ara noon toɓɓere aranere nden innal ilma gandal nafowol innal ilma murisun lil khashiya. gandal ngal allahu subhanahu wa ta'ala yamiri en ngal yen janngo kala gandal ngal jannguɗa ngal roninte kulol Allah
laawol kisal ko laawol peewal e ngal okkere dimɗe nafa golle maɗe wonɗa wadde ɗo kala ko golluɗa tawiɗa windanede baran allahu subhanahu wa taala o daali innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama surat fatir aya nogaye jeetati hertinanama hulugol Allah no jojji hulirde noon e ɓen jiyaɓe Allah ɓen jannguɓe gandal ɓen jannguɓe ɓen maruɓe gandal ngal allahu subhanahu wa taala yamiri ngal yo jannge ko non woni no andirɗa allahu subhanahu wa taala wo ko noon laatorɗa hiɗa hula mo ma hiɗa ɓurti hulugol mo no andirɗa mo faman kana billahi arafa kana minhu ahwafa kana on laatiɗo himo andi Allah hattude e andugol mo o laatoto ko jeeyaɗo e hattude e hulugol mo no jojji hulirde nafa gendal waɗi allahu subhanahu wa taala ka toɓɓere ɗiɗaɓere waɗi allahu subhanahu wa taala no seediti kanko bi zatihi wonde reweteɗo ala si wona kanko o yilti kanko allahu subhanahu wa taala o waɗi joomiraɓe gandal ɓen o humidiri ɓe o joltidiri ɓe e seeditare nde o waɗi nden kanko wonde reweteɗo ala so wona kanko kamɓe kadi ɓe seedi ɗum kono waɗi kadi malaikaɓe ɓe allahu subhanahu wa taala daali e suratu al imran aya 18 o daali shahida allahu annahu la ilaha illa hu walmalaikatu wa ulul ilmi qa'iman bilqisti la ilaha illa huwa al-azizu al-hakim allahu subhanahu wa ta'ala seedike wonde pellet reweteɗo wo ala si wona kanko ko non woniri kadi malaika ɓen ko ɗum ɓe seedi ko non woniri kadi ulul ilmi joomiraɓe gandal ngal allahu subhanahu wa taala ngal allahu subhanahu wa taala yamiri ngal yo jang ko ɗon kadi ɓe seedi ɗum qa'imen ko ɓe dariɓe darande tiiɗunde jokkondirde ismul fa'il bil qisti e ñinnugol goonga e ñinnugol nunɗal e ñinnugol tawhid la ilaha illa huwa reweteɗo o ala sona kanko Allah al azizu ko mawnuɗo ka laamu makko al hakimu ñeewmuɗo ka ñawoje makko toɓɓere tataɓere nden e samaraji gandal ɗin e moƴƴereji ko woni kon e gandal si rerɗingol ma an musidɗo hande bonnata tanje ma e social network hande a ndaaray wonde e nder yontere nden wona jogiiɓe ɓen ton ɗo ɓen hande téléphone ji meɗen ɗi fof yetto en ko leereji jelu bonnuɗa tamma e nder yontere nden ñallal be ko jelu kutuma yalli ko leereji jeɗɗiɗa ina spende ka nder social network ma e ndaarugol piiji e ko leereji jelu ndaaruɗa bindi tata a jannga e woni machine ko sifantama fof hara yen anndu tammo bonnuɗe wo tawata hina ɗaɓɓugol gandal nafayngal en yen anndu allahu subhanahu wa taala o lannitoyto en eɗen foti allahu subhanahu wa taala yo Allah wallu en o waɗa en yimɓe gollitireɓe waqtuji muɗum ɗin ko nafata ɗum adna e lahara
so toɓɓere tataɓere ɗen ko reɗɗingol ma andu kala on jokkuɗo laawol fi ɗaɓɓugol gandal andu haray allahu on faandanike ñaawanima moƴƴere ka adna e ka lahara man salaka tariqa al ilmi faqad arada allahu bihi hayra aksu ɗum ɗon noon kala accituɗo laawol ɗaɓɓugol gandal faqad ishtara husranan mubina yo andu haray o soodi ma o sottiti perduru ɓangudu iɗen andi ma sen anda laatinoke Muawiya radiyallahu anhu Muawiya ibn Abi Sufyan laatinoke ñande ko hiɓe waɗa hutuba yo Allah on yurme ɓe kamɓe e baaɓe maɓɓe e nder on hutuba e hino ɗo ko ɓe maaki kon ka mimbar ko hadise mo nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam maakuno ɓe addi qala ɓe maaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah yo allahu on juule maɓɓe o hisina ɓe maaki man yuridi llahu bihi hayra kala wo on mo allahu fandani moƴƴere nden ɗon woni ɗo ɗe nakira hayran ina alhayra dey ɓe waɗi mo nakira so moƴƴere miijito ɗon ittire wo moƴƴere ko miijotoɗa woni kaka aduna ɗo ma kala har si hunde ari nakira ɗum koko a anda ittiri mum man yuridi llahu bihi hayran ko hen ɗum haray Allah waɗa gawante yufaqihu fi din o okkaymo gandal humondirgal e diina henka diina ka allahu suɓi kan ɗum ko addinal islam kala ko jannguɗa woni ko médecine jannguɗa woni a janngu ko a looyajo woni a janngu ko a pharmaciste jo ma a janngu ko a sociologie jo kala wo ko jannguɗa ma ko ingénieur ani jannguɗa si tawi gandal ma ngal jannguɗa ngal mara ko ngal humodiri e diina ya andu a mara hayr si tawi ngal gandal ngal jannguɗa ɗon ngal ɓurtete woni yuulude ya andu a mara moƴƴere ko ɗum waɗi nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗo yufaqihu fi din o faaminaymo o andinaymo o humpitaymo ko woni kon ka diina o humindira ɗum e gande luttuɗe ɗe o janngiɗa ɗum ɓe wiyata wonde gite meɗen ɗen hiɗe mari nafa pelle sikke waala hiɗe mari nafa kono ɗe nafima wo sindaygu no woodi sikku e nder niwre ɗe wawatama nafude ko noon woni kadi gande ɗen fof hiɗe mari nafa ɗe fof hiɗe mari nafa kono ɗe nafima wo sa ƴetti nurul ilahi hadiyul ilahi alqur'an wa sunna wa aqwal as-salafu salih qur'an on e sunna on e kongude e yewtoje ɗen adinoɓe e moƴƴunoɓe e ɗen ulama ɓe a ƴetti ɗum ɗon a waɗi ɗum torso e ngal gandal ma fiya nafa so wona ɗum hara nafa ala e maggal so eɗen toɗodiri ɗaɓɓugol gandal wondugal e nafa inchallah haray toɓɓere naɓere nden hiɗen andi pellet gandal koko ɓuri mawnude ko
adondirte laawol kisal ko laawol woni noon ko gandal diina yankowal woni ko gandal aduna yankowal ceŋoɗo ɗo eɗen darde adna allah fop ko gandal ɓe woni adonirde e muɗum enen noon julɓe ɓen fa allahu subhanahu wa ta'ala yo jonni en on faam adondiren e gande ɓen fop gollitiren gandal men diina kan ko jalbinana en fii no waawen yaarude no duwa yaarede noon haa hewtoyen ka aljannaji en tori allahu subhanahu wa taala yo allahu on waɗen yimɓe waɗayɓe ɗum ko ɗum waɗi diina men kam no yeeti en wonde men dagantakoma ka waɗa hasad so wona e nder piiji ɗiɗi nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam maaki e riwaya mo ibnu mas'ud filli radiallahu an yo allahu yurme ɓe e maaki la hasada illa fitnatayn o nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alih w sallam maaki wonde hasad ala si wona e piiji ɗiɗi o hasad ɗo noon hina yelanagol maɗum miijanagol marɗo on hunde nayi yo perdude ko miijanagol ko ɗum wiyata webte ko miijanagol miijagol heɓugol ko onti mari kon fiya waɗu ko onti woni wadde ko fiyo kanko yo perdu ko mari kon ndi on hasad wonde yewtude ɗo rajulun atahu llahu malan fa sallatahu ala halakatihi neɗɗanke mo allahu subhanahu wa ta'ala okki jawdi malam jawdi ɗuuɗundi o yirti o wurti ndin jawdi e halkugol ndi ala halakati honɗum ɗum faanda yani simo okkitira left and right ñaamo e nano yeeso e ɓaawo ko aade moƴƴuɗo hattude e moƴƴude kono ko hen ɗum woni o woni funsude min mbuudi makko ma o waɗude ndi o kitirde ndi fil haɓɓe e hoore goonga e hoore goonga ina e hoore fenande ɓey ha e hoore tuujugol yimɓe wa rajulun atahu llahu lhikmata e on neɗɗo mo allahu on okki ko wiyete hikma gandal ngal mara hikma ina gandal nafowal alaɗo meɗe mouhammad sallallah alih w sallam golliri ɗo ɗe hikma ɓe gollirali ɗo ɗe wa rajulun atahu llahu l ilma ɓe maaki wa rajulun atahu llahu l hikma sabeɗe hikma no mari gandal fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha himo gollitirde on hikma mo mari himo jannutemo sugu ɓeɗo yimɓe no daganoma ka waɗanaɓe hasad ka waɗa hasad fi maɓɓe fiyo allah okke koɓe mari ko sabeɗe noon ko moƴƴere tun ɗo woni gollirde ɗin piiji ɗi allah okkiɓe ɗo ala inchallah eɗe darade e nder toɓɓere nayaɓere ɗo ha si wakkutu on gasi ala miɗo yewde julugol futuro o inchallah mi arta e nder minutaji sappo mi tokkito yewtere nden wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh haray jazakumullahu khairan haray inchallahu taala haray meɗen habbiti on haray jama o fof hino tora bembonnagol haray ɗe gandi waktu futuro on heewi haray ko waktu raɓɓuɗo ɗo haray ceernoɓe meɗen ɓen hewtte joni inchallahu taala. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. haray ɗen jokkitade ka darinoɗen ɗon haray toɓɓere ceegaɓere nden jooɓere nden ko toɓɓere naɓere darinoɗen e moƴƴereji ko woni kon e gandal haray nden toɓɓere ɗon ko wonde al ilmu tariqul fawzi bel janna gandal si a jangi gandal nafowal haray a heeɓi laawol raɓɓiɗugol fi maloyegol naatoygol aljanna ko laawol kadi wallaygol ma no daɗira naatoygol yiite ko ɗum waɗi e sahabajo cedduɗo
filliɗo hadiseji ɓurɗe filleɗe ɗin ɗum komo annduɗen maketeɗo abi hurayra ma abu hurayra wa an abi hurayrata radiallahu an illama e jama e abu hurayra yo allah on jurme mo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam wonde nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam qala ɓe maki man salaka tariqan kala jokkuɗo laawol kala nanguɗo laawol yaltamisu fihi ilman himo ɗaɓɓude e ngol laawol ɗon gandal sahala llahu lahu tariqan ila aljanna allahu subhanahu wa ta'ala newinanaymo laawol naɓaygol mo haaka aljannaji ɓen tori allahu subhanahu wa ta'ala e allah waɗu en ɓen yimɓe ɗaɓɓayɓe gandal jokkayɓe laawol gandal ha ñande allahu subhanahu wa ta'ala ƴettiti en wona nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alih w sallam make noon hadise goo utlubul ilma min al mahdi ila al lahd ɗaɓɓe gandal gila ñande jibina ɗon ha ñande wallina ɗon ko ɗaɓol moɗon so en anndi gandal ngal ko ɗaɓɓetengal sa i arata ka wiyata hande i fowtite toɓɓere jeegaɓere nden haray ɗe wiya gandal battane muɗum ɗin battane gandal koko luttata woni on tino wuuri woni o maayi ɗum ɗon noon nelaɗo meɗen muhammad sallallah alih w sallam maki hadis kadi ida mata bnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min talatin si bani adama waalike maayike adna ɗo golle makko ɗen fof taƴay moƴƴiriji makko ko heɓayno kon fof taƴay banque account makko on closete o fermete si wona piiji tati ɗin ɗon piiji tati ko account on fermi wo goɗɗum naatoe toon banque account noon ko wonde yewde ɗo na banque account ma mo marɗa on ka banque ji adna ɗo ɗe ko banque account mo marɗa on ka allahu subhanahu wa ta'ala aranu ɗum ko sadakatun jariya sadaka mo waɗɗa tawa ko ilowo jokkodirowo awa ilmun yuntafa'u bihi ma ɗum gandal ngal janguɗa tawa yimɓe ɓen no naftorde ngal ɓaawo maɗa yuntafa'u bihi kataɓum ɗum aw waladum salihun yad'u lah ma ɗum ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗo mo a andi noon on ɓiɗɗo moƴƴo ɗon kadi ko da jannunomo gandal adunawal e laharawal gandal ngal tawata ko o ɗoftotoɗo allah si on waɗanima du'a ara e baraji ɗin hewtete a andi kadi sadaka on ɗaɗe ko sadaka humodirɗo e gandal ngal allahu subhanahu wa taala jippini ngal hina sadaka wo sadaka mo jooɗɗa moƴƴinanɗa hoore ma wiiɗa waɗi sadaka ko sadaka mo tawata no humodiri e gandal ilahi e wahyi ilahi ko ɗum ɗon wawa ma nafude en tori allahu subhanahu wa taala yo allahu waɗu en yimɓe faamuɓe huutore awa miɗo darade ɗon eɗen ɗon toɓɓe mi yaha konnguɗi iwruɗe e sahabaɓe ɓen ko ɓe makani en e fii ɓural gandal en nani ɗo ɗe konnguɗi nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam en nani ko allahu subhanahu wa taala daali joni yehen ka sahabaɓe nanen kamɓe kadi ko henduɓe yewti en fii affaire gandal fuɗɗoro ɗen o sahabaje ɗoɗe tedduɗo wiyeteɗo ibnu omar
geɗal Umar radiyallahu anhu so e jam e ibnu Umar radiyallahu anhuma yo allahu subhanahu wa taala yurmeɓe ɓe ɗiɗe no o maaki kanko ibnu Umar o maaki wo majlisu fiqhin hayrun min ibadati 60 sana wo jonde gandal fiqhu gandal faamu no ɓuri moƴƴude dewal duuɓi 60 yani ɗo wona dewal farilla ko dewe ɓeydiɗe ɗen sunnaji ko goɗɗo ɓeydata dewal farilla ngal ɗon ko farilla e gama kadi ana aliyin radiyallahu anhu e gama e ali yo allahu subhanahu wa ta'ala yurmemo ɓe maaki heɗe de musidɓe heɗe ngol konngol ngol alkhalifa rabia o khalifaji nayaɓo ko makani en ɗoɗe hingol duwa windirede ndaha kanñe ɓe maaki kafa bil ilmi sharafan an yadda'iyahu man la yuhsinuhu wo gandal ngal yonnori teddungal tewgol goɗɗo mo mara gandal no mantora no mari gandal wa yafrahu ida nusiba ilayhi on jahiljo noon on majjuɗo ɗon so wiyama ko gando ayoy mo welti ɗum ɗo tu yoni teddungal gandal tata jahiljo si wiyama no jangi ara mo weltoretemo ɓe maaki kadi wa kafa bil jahli damman an yatabarra'a minhu man huwa fihi wo majjere nden kadi yoninde hoynede tawgol on marɗo majjere o pottitoto o jaɓata wi'ede ko o majjuɗo so wiyama ko majjuɗo o monoto o tikkay ɗum hollima wonde man gandal ngal hingal teddi hingal teddina julɗo e kefere no teddini gandal fama baluka an hooliɗo on wonde allahu subhanahu wa ta'ala o ñawilde o ñawaylan ñande dangal o yamirima ya jango Allah dambe en jooɗade hara en ɗaɓɓali gandal ɗo kadi ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo nane ko ɓe maaki ko mbiya nder gandal abi dhar wa abi hurayra radiyallahu anhuma abi dhar e abi hurayra yo allahu yurmeɓe ɓe ɗiɗo no qaalaɓe maaki kamɓe ɗiɗo باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع ودنب القوتل إجندل نقل من تأتى من جنجة نقرني من نيداك أمن بي جولغول در ولورة تاوتا ودر سنة ɗum ɗo ko maako sahabaɓe sen iwi ɗon ɗum ɗo ko yeru tun ñomitugol ɓasen woli ɗo e yewte ɗo ko sahabaɓe yewtiti gandal en gaynata kono en ñomitiɗo piiji tati sahabaɓe nayo ko yewti ɗum ko ibnu umar ali radiallahu an ibnu umar radiallahu anhuma e abi dhar e abi hurayra aren noon ka konnguɗi jannguɓe ɓen
ko ɓe yewti en fii ɓural gandal ngaren kamɓe kadi ko hen ɗum ɓe ɓanginani en ɗo ko tawata ɗum ɗo wallitoto en wonande yoga e meɗen jooɗiɓe waɗi hoore mum wonde manna ɗaɓɓugol gandal no satti ndaara tawa wonde manna ko gandal tun woni a ɗaɓɓata ɗum e nder hitande tawa heɓali goɗɗum e mum jawɗiɗa ɗaɓɓa ɗum e nder duuɓi tawa pusa ala ñande woñande ɗa ɓetti ñande woñande ɗa tampe kono gandal wawa wonde a ɗaɓɓata ɗum e nder hitande tawa heɓala hewde قال الإمام أحمد إمام أحمد ماكي رحمه الله يالله يرمد ماكي لا شيء يعدل العلم لمن صحت نيته وحي هونده على كفتة إغاندا wonande on sellinɗo finde makko nden anniye makko on ko won ɗaɓɓande ko gandam qila lahu ma kanaɓe ma wi'anaɓe kamɓe imamu ahmad ɓe wi'anama wa kayfa tasihhu niyatuhu ko honno anniye on ti on sellirta qal ɓe maki an yanwiya bihi rafa aljahli koyo anniyo wonde mo jangude ngal gandal fi ittugol majjere e hoore makko fi ittugol majjere an nafsihi e hoore makko wa rafa aljahli an gayrihi e ittugol majjere e ko wona kanko e ittugol majjere e woɓɓe goo e yimɓe ɓen minaya jangu gandal fi hoore ma antum ko fiya ittu majjere e hoore ma itta majjere e ɓen ɓe wonduɗa وقال الفضيل بن عياض فضيل ابن عياض ماكي رحمه الله يا الله يرمد لم يؤت أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة وحي غوتو أوكاكا غوتون كأدنى دودة كبوري دوكال أنباكو هاي هو ده يتجي تاكيرو كأدنى دو ليتي دماكي وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه في إيويك أنباكو على مؤيرة فرونده ko neɗɗanke okketeke aduna ɗo ɓuri gandal e faamu aɗa musidɓe ɗum ɗo ko kongudi duwaɗen hunjade memminana en hakkillaji meɗen ɓen tuma kala tawata en ɗatani ɗaɓɓugol gandal tuma tawata on tigi jooɗike o bonni tan makko hara himo wawno ƴettude haysi ko bindol gooto haysi ko aaya gooto haysi ko deftere o jangi e haala ka o waawi kan hara deftere nde no yewti fii gande adunayankoje ɗen e laaharayankoje ɗen aɗana gandal aduna to ko ɓurta damajji nde on ti so o ala ko o feññi e gandal diina kan heɗoɗen ɗo imamjo meɗen tedduɗo mo buye meɗen andi ma en foyɗen andi wa qala shafaiyu imamu shafai baki rahimahullah ya allahu yurmeɗen ɓe maki talabul ilmi afdalu min salati nafila wo ɗaɓɓugol gandal no ɓuri juulugol julde naafilo ɓe yilti ɓe tentini ɓe maki wa laysa ba'da alfara'idi afdalu min talabi al-ilm wo laataki kadi
ɓaawo a tottude farillaji maɗi moƴƴere ɓurde ɗaɓɓugol kadi ko laawol peewal e ɓantal. ɓe yetti ɓe tentini yewtere maɓɓe ɓe ɓe maaki wa man la yuhibbu l ilma fala hayra fihi. wo kala on neɗɗo mo yiiɗa ɗaɓɓugol gandal mo yiiɗa janngugol ya anndu o mara moƴƴere fala hayra fihi. ta ɗaɓɓir moƴƴere immorde e on neɗɗo fala yakun baynaka wa baynahu ma'rifatun wala sadaqa. hakkide man ko ɓe tentini ɓe maaki suguɓe yimɓe ma sugu o neɗɗo wota laato hakkunde ma an e makko gandal andindirgol. andindiral tata ko jokkondirgol. wota jogito suguɓe yimɓe ɗo jaatigiiɓe ko sa jogitigi suguɓe ɗo yimɓe jaatigi ko yoolagol. a ɗum noon hannde fayɓe meɗen ɓen ko ɗum ɗo ɓe duwa faamude wonde manna ɓe mara ko ɓurata ɓe nafude ko adna maɓɓe ɗo ɓe teddine ko adna ɗo la hara ɓe naato e aljanna ɓe gollitiri ko ɓe janngi ko hewti ɗaɓɓugol gandal. musidɗen ɓaawo ɗe ayeje ɗe janti jam ayeje Qur'an ɗo e ɗi hadiseji nelaɗo ɗo e ɗi asarji asalafiya ɗi maakuji ɓe adinoɓe e moƴƴuɓe ko maaki e en jooɗoto hara en ɗaɓɓali gandal hara en ɗaɓɓali enen tigi gandal jokkoɗen e muɗum haa maayen e mum. ina wiigol noon fimi ɗo heɗaɓe bayana tun hara en ɗo ɗaɓɓude gandal ko ma ɗaɓɓa deftere nde humiɗa e muɗum iɗa mari jannowo mate ma ndaara no yaara classe ma ndaara mo humodira e muɗum wiya ɗo mi ɗaɓɓay ɗum ɗo mi ettoto o kokomi wawan ɗo no mi wawi siko fiɓu ƴettuɗa ƴettu deftere rewa e mayre gila ka ɗerol aranol haa ka ɗerol sakkitolol hara ɗe anndi ko hen ɗum ɗon firi iɗa anndi iɗa faami sariyaji wonɗi ɗin ɗo ɗum ko jeeɗum e ɗaɓɓere gandal no ko ɗum jonnata neɗɗanke gandal wona wiigol fewndo ɗo mi hendike clip mi heɗike mo clip goo kadi ari mi heɗike mo ko wiyete heɗagol no mari yonata hay 2% ko heddoto percent ɗiɗo sa heɗike hunde ko fanɗi wo ko percent ɗiɗi heddoto e konko heɗinoɗa fap amma noon sa jangi a rewi e deftere gila ka fuɗɗode haa ka lannode selli to ko fanɗi wo 80% e nden on deftere hara no heddi ka hoore ma si wonano ɗum hanno hannde institution ji éducational ji ɗin fop ɓe accayno jannugol e classe ɓe accayno moobugol yimɓe ɓen ka duɗe ɓe innayno fop yo wonu ka weeyo men janne fof ka weeyo ɓe innayno mo beyi wonu ka suudu mum o jannga ɗon ɗum ko holli wonde manna gandal ko ma yaha yiida e karam ko ma jooɗoɗa e ley koyɗe makko o janne fi ya ɓeydo e gandal laatike yimɓe buyi hannde sabeede o aduna mo fewndiɗen ɗo ɓe innamo duniyal istihlak aduna ka tawata ko suudugol piiji e lancugol piiji ko ɗum wona e mum hakkunde suudugol noneji ñaameteeji ɗin fop e noneji coñci e noneji baɗɗateeriji e noneji
ka waalete ɗum ɗon fof no jonnuma no ƴetti tamma on fuu fii no ɗaɓɓira jawdi o duniya alfaniya duniya lannowo ko heɓuɗa ka adna ɗo wa accay ɗo si tawi wonino a andino ma mi andino ma on jooɗiɗo o ala ɗaɓɓude gandal o andino ko woni valeur gandal o sottitirtano o aduna ɗo ɗaɓɓugol makko gandal joni areɗo ɗeɓɓendiren gandal e jawdi seeɗani toɓɓe seeɗani ko yewta ɓe wi inna al ilma mirasu l ambiyai walmalu mirasu l muluki wal agniya gandal korona teeri an nelaɓe ɓen jawdi ndin korona teeli lamɓe ɓen e ɓen alɗuɓe joni noon suɓu ko mbo jokkata ɓe wi kadi inna al ilma yahrusu sahibahu wa sahibu l mali yahrusu malahu wo gandal ngal ngal howete an marɗo ngal on kono jawdi ndin siɗa marni ko an howata ndi jawdi howata goɗɗo ko an howata jawdi ma ndi so wala ndi lancoto ndi yahay ko ɗum waɗi kadi ali radiallahu anhu no maki taala aro ɓe yewtidi e jannganakujo maɓɓe ɓe maki taala ukhbiruka an fadli l ilmi ala l mal mi yiyetoma ko henɗi woni ɓural gandal e dow jawdi ɓe maki al ilmu yahrusuka wa anta tahrusu l mal gandal ngal ngal gaadete ngal howete ngal renete kono jawdi ndin ko an renata ndi ko an howata ndi ko a wonata maccuɗo mayre ɓe maaki kadi wa al ilmu yazdadu binnafaka walmali yankusu binnafaka ko ɗum woni toɓɓere tataɓere nde inna al ilma inna al mala tuzhibuhu nafakatu wal ilmu yazku ala nafakati wa yaksuru jawdi si a itti siko a millionnaire jo a itti poni goto ma euro goto ko wonɗa ɗum millionnaire a okkitirimo hande kadi a comptetake ko a millionnaire because ɗa manquiri poni goto ko yankusude nafaka ko fanda ɗon kaka aduna ɗoɗe si a ɗoyti sa itti e nder mbuuɗi ma ɗin haray mbuuɗi ma ɗin no ɗoyti ɗo amma baraji ɗi ɗum ɗon allahu subahanahu wa taala haray no sowonma ɗum ɗo na ɗum wonde yewtude o wonde yewtude ko jawdi ndin sa itti a jonni goɗɗo haray ke ɗoytike gaddal ɗon nano gandal ko hon ɗum wal ilmu yazku ala nafakati wa yaksur gandal mawnay tooway ɗuuɗay sabeede hiɗa ittude zakka maggal hiɗa jannude yimɓe si a faamaali huunde e to wiya hiɗa jannude nde ñande janɗa nde wa faamay nde Allah udditande dambugal ɓuri ngala ngal wondunoɗa e mum toɓɓere naaɓere nden inna sahiba al mal ida mata farakahu maluhu jooma jawdi si o maayi jawdi makko nin tertejama o seedi e mayre wal ilmu yadkhulu maa sahibihi fi qabrihi gandal
naati day e jooma maggal ka kaburu makko toɓɓere jooɓere day inna al alima yahtaju ilayhi lmuluku faman dunahum ganda on marɗo on gandal lamɓe eɓe wona lamɓe e laamaɓe no hatto jine on kala marɗo gandal woni ko lanɗo woni ko laamaɗo fof no hatto jine gando wa sahibul mal innama yahtaju ilayhi ahlul adami wal faqa min al fuqara'i wal masakin jomirawo jawdi ko hatto jine e makko ko yimɓe tampuɓe ɓittiɓe e miskinɓe ko ɓen hatto jine e makko ina do lamɓe ɓen marɓe ɓen laamiɓe ɓen hatto jina e jooma jawdi ɓaasi ɓe faala ɓe ƴettay ko kamɓe laamiɓe kamɓe woni moƴƴinde jawdi ɗi kamɓe woni moƴƴinde mbuuɗi ɗi toɓɓere jeegaɓere nden mi daroɗo on ɓayru haray kamɓen on yehiɗo ko juuti si tawi woni landude aray haray ɓe wiiɗo inna qimata al ganiyi maaluhu valeur alɗuɗo on ko jawdi makko ni si mbiyana omara valeur wanda mannindi ɗon imo waɗi valeur ñande ndi yehi o omara valeur wa qimata al alim ilmuhu valeur gando on ko gandal makko ngal o ɗo a daari ɗinno ɗiɗi jawdi ni ko ɗum waɗi galo on yomar valeur gandal ngal ko ɗum waɗi gando on yomar valeur kono ndaaru ɗo ka lannode ko hendu ɓe wi fa ida udima al malu udimat qimatu l ganiyi si jawdi ndin perdi si jawdi ndin yahi acci galo on valeur makko on yehi ka jawdi yehi ɗon ko ɗon valeur makko o yehi wala ilmu la yazalu fi tadawur gandal noon ɓa pelleti yahata acca joom magga laatike no laati kadi duubulay tun gandal ngal ko ɓeydoto ngal na ɗoytoto ngal en tori allahu subhanahu wa taala yo allah on wallu en wawen famude koko yewtade ode o waɗa en yimɓe e jangayɓe gollitira ko jangi kon hombiren ɗiɗo kongude allahumma aghnina bil ilm sina faala ngalu ya andu ko galu gandal ngal ko ɗum duwaɗa torade allah alɗiniran sabu gandal allahumma aghnina bil ilm si ɗum ɗon waɗi a heɓi ɗum ɗon haray ko hen ɗum tortoɗa allah kadi wa zayyinna bil iman jalbinirmen décorate men waɗu men laaɓuɓe henti sabeede limano konen mari kon sa heɓi gandal ko ngal ɓeyde imanu wa zayyinna bil iman o bil hilm hilm ko nawede si a jangi koya woni neɗɗo newiɗo kala janguɗo tawata himo metti feere himo satti ko o neetori ando mara gandal andona gandal ɗa ɓangal ngal o mari wa zayyinna bil hilm wa akrimna bittaqwa allah min tori kema si a okkimen ngal gandal
a okki men din neydi waɗu men jeeyaɓe e huɗoɓe ma gandal ko jonnayri ngal ma taqwa wajammilna bil afiya labiniramen ngal gandal ngal men jangi e ndin neydi ndi men mari e on taqwa mo men mari jonnamen afiya cellal min hiisa ka ɓerɗe amen min hiisa ka ɓalli amen a heɓi ɗum ɗo ray a jeyama e maɗaɓe ka aduna ɗo de an inchallah kalahara a jeyete e naatoyoɓe aljanna en tori allahu subhanahu wa taala yo allah waɗu en e ɓen haray ɗen du'ade homɓen haray allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa amalan saliha allahumma ashrah sudurana li talab al-ilm wa inna alayhi rabbana zidna ilma ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي أستاذ ويلتنا فتا فتا يلا يبونكم وجي ورا بركي إبين غورندن ورا بركي غندنغل ونفيرا جماعة هدتي ببين ديدو كونغودي ترك الله سبحانه وتعالى يلا ولندو ورو ديدو كونغودي جماعة فوا وهدتا قلون دو ونكو ميزان من حسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هاي تيجي يوم كل لبعد وري إن شاء الله تعالى. Naam inchallah haray den udita lande den ɗo haray den andintana jama waɗgol étoile 61 ɗo woni star 61 hodre capanɗe jeego e goho haray en udita lande seeɗaji ɗo watte micro on e sokeje yumma meɗen e hajja fatmata ñippi haray kamɓen ko jokkitanoyto en ɗo jonde ne inchallahu taala. Naam ɓe makiteɓe ɗo den cheikh ahmad ramadan assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Naam haray ustad netti on noon. Ustad assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyo nara toon. Alhamdulillah ɗon e jaam. Ok min komi faala landagol haray ko wannono makirɗon ni fi gandal ngal haray ko honɗum on tigi du'a wan fuɗɗorgol wonande faalaɗo joni jangugol ɓay haray gande diina ɗen no ɗuuɗi seeɗa ko yewndiri e muɗum. Jazakumullahu khair. On jarama aray o weltanama on du'anama aray so tawi woni karama koɓe wonɓe ɓen gaasi ɓe yaani inchallah eɗen jabade sino woodi kadi koɓe ɓeydita haray ɓe yanana naatugol haray ɓeyda iko saɓede gandal noon e fof ka kulli zi ilmin alim kala goɗɗo ko hoolimo mari gandal haray no woodi toon ɓurɓe mo bi idnillahi taala haray min on e faamu an on ko onti darata ko honto woni niveau makko on e gandal yalli imo wawi jangude kalfe ɗen imo wawi jangude qur'an on ƴiyeɗen ɗum ɗon fof so tawi mo wawi haray joni ko fi shariaji ɗin mo faala natude e mum haray mo duwa andude jooma makko ilmu tawhid ko ɗum noon haray wonata arande ko artoto rewde e muɗum taw so naata e ilmuji ɗiya e ilmuji la buddaji ɗin kadi fi ka ibadatji wono no julde nden no rewirta Allah julde nden timma ɗum noon ko jeeyaɗi ko tawata mo duwa wadde ɗum ɗon yeeso o anda ɗum ɗon tawa fayru dewal ngal ɗum ɗon fototako haray ko ɗum ɗon woodi ɗon komi ɓeyda miɗo tori allahu subhanahu wa taala so allahu on nafira en
kala faalaɗo ɗaɓɓude gandal yo Allah on hollumo laawol no ɗaɓɓe e gandal ngal no duwa ɗaɓɓirde ngal noon ko tawata koko nafatamo adna e lahara ala wallahu taala ala wa alam. aywa on jarama oustaz haray on weltanama haray ɓeeɗo cheikh ramadan kadi ɓe weltanama e batte ngal ɗo landal inchallah haray ɗe gantina jama waɗugol étoile 61 ɗuni star 61 hawdere capanɗe jeegom e goho haray hiɗen hayno ga mawɓe meɗen tedduɓe haray en daare ɗo so tawi ɓe takko micro inchallah. nam assalamu aleykum. assalamu aleykum ɓe makiteɓe ɗo ɗen cheikh Samba. assalamu aleykum. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nam hay oustaz en hetti on ɗo inchallah. no way nawa toon yetti Allah hiɗo jam. alhamdulillah. alhamdulillah. haray ko weltanagol ɓe tum batte yewtere ko ɓe ɗo ko Allah waɗi todde aljanna. amin ya rabbi. haray ɓe jarama ɓe weltanama haray Allah waɗi yodde aljanna yewtere ko ɓe yewdi ko naniki kadi laaɓi pos. nam inchallah haray on jarama alaji Samba haray yo Allah yoɓon ko moƴƴi waɗa barke ɓe gurani inchallah. nam amin. nam haray ɗe muttanaɓe ɓe makiteɓe ɗo ɗen cheikh Yacoub. assalamu aleykum. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh Abdallah. nam haray oustaz en hetti on ɗo inchallah. assalamu aleykum wa rahmatullahi ustad. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray min salminima min jarnima min toro Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗa ɗum ɗo ka mandake moɗon moƴƴe hokka on baraji ɗin hokka menen kadi heeɗi ɓe garsi kamen gollitirgol haray ko weltanagol on mi heeɗaki gila kadi bi kono ka sakkitode o mi wawi natude ga haray noon tigui e ɓina fore muɗum moƴƴa haray mari landal raɓɓiɗugal landal ngal ko si tawi neɗɗo kanko o wawali taw hunjagol mo mari himme muɗum kono o ronku yejjitugol ngol no ɗuɗirimo ko honɗum woni ko tawata on wasiyotomo haray mi kupa on say joni haray ko weltano kadi radio on ɗo e ɓe Allah on arsiki wonugol sabu jama on nafitora onon ɓeɗo karamakoɓe haray lantoro Allah subhanahu wa taala yo Allah weltanoɓe ɓuuri komin weltaniɓe kon sabu ɗeɗo golle maɓɓe yo Allah ɓoynuɓe e hoore amen yo Allah subhanahu wa taala okkor jama on yimɓe ɗuɗuɓe sifa maɓɓe ko wawa nafude communauté on haray mi kupa ɗo mi heddito jabare on haray yo Allah okku baraji ɗi waɗa joddi aljanna hawtan en fof ka aljanna makko ɓurɗo towde. assalamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray landal moɗon ngal ko landal himmungal haray en fuu meɗen hiɗen maapori ɗum ɗon wawugol hunjagol no yawiri si hunjiki kadi ñiiɓina haray noon allahu subhanahu wa taala no hokki en fuu meɗen no wawen hunjorade ko noon woniri kadi haray woɓɓe goo no ɓuuri woɓɓe goo no wawa hunjade ko yaawi ɓuuri woɓɓe goo kono noon mo ɓe andi ittiri muɗum o mo tawata si tawi no sattanma haray koya wono sabir sabuur wakkiloɗa ɓurta ñiiɓude e muɗum ɓurta jokkude sabeede allahu subhanahu wa taala si a tappi dambugal yurmede makko nden a ñiiɓi ɗon a jokki ko allahu subhanahu wa taala udditante laawol ngol haray noon imamu Shafi'i no yewti en fi affaire yejjitugol ngol haray ɓe makani wonde ɓe landino kala ko maɓɓe haray ko hen ɗum woni sabu bone yejjitugol maɓɓe ngol haray karonko maɓɓe yeetiɓe wonde manna koyoɓe accitu bone hoye togosoye koyeɓe woni waɗude koye haray ɗum ɗon ko jeeya ɗum e wasiye mo wasiytoɗen bolonda on fof ɗuytagol e bone hoye togosoye ko onti woni wadde ko boneji jani ɗin ɗinɗon no annda inchallah haray jama on no woɗɗitiɗe kono togosoye goono toon fena fenta ɗa ño'ugol yimɓe
wowlugol ka duwa ka wowlude jam fangoyi koye o miijoto ko togosoy koye piihoyde fof haray koye on eto woɗɗo koye juula ka jemma ɓurta torade Allah ka jemma tindini tataɓal sakkitoral ngal e jemma on toro Allah yo Allah ɓeydan ɗum hakkil ɓeydanan ɗum gandal haɗa ɗiɗo piiji fof no wawa wallude on te inchallah haɗa noon yo andu kadi ko no sattirani mo inchallah baraji ɗin ɗuɗirantamo si o ñiiɗi e muɗum bi idnillahi taala wallahu taala ala wa alam. aywa on jarama bo yallah hokku baraji ɗi waɗan jodde aljanna aɗa weltanama Cheikh Abdallah onon kadi on jarnama moƴƴana yallah hokku baraji ɗin inchallah hokka équipe on fof baraji ɗi waɗan jodde aljanna inchallah onon kaɗɗo weltanaray inchallah ɓe watta micro on e juuɗe yumma meɗen Hajja Fatmata ñippi nam Hajjeng assalamu aleykum. Hajjeng assalamu rahmatullah barakatuh sa na ala toon alhamdulillah haray ɗen annitina jama waɗugol étoile 61 ɗoni star 61 hodere 6.1 haray micro on no juuɗe Hajjeng inchallahu taala assalamu aleykum Hajjeng. waaleykum salam rahmatullah alaji mamadou assalamu aleykum sa wa aleykum salam Hajja ɗon e jam ire jam alhamdulillah ɓe nguure men ɓe fof ɓe jam toon ɓe fof hiɓe jam alhamdulillah humpitade kadi ka meɗen seeɗa aray mbiɗa yaafini mi wayni gaade aray na añugol jama on aray ko tañje ɗin inchallah ɓe duwani on noon golleji ɗin ka gundo e ka kene inchallah onon min ɓuri duwanade noon kadi on jarama par ce que seena on yo Allah yoɓ on joddi aljanna amina Allah waɗa barke ɓe nguure nden fof waɗanan ɗum ɗo ko waɗa joddini hara ko jannatu firdawsil a'la amina rabbal alamin nam haray ko musidɓe julɓe ɗon faalaɓe landade woni wawi wadde étoile 61 e sabu haray waɗuɓe ɓe lanniɗo e so tawi hara woɓɓe waɗali haray hacciten seehuɓe men ɓe inchallah nam haray usaje haray ko ɓeeɗa tunnani waɗuno haray étoile 61 on nam joni ɗo min jogo ha jemma haray anda kono woɓɓe artiɗo nda weltodirani ɗo inchallah nam ɗuɗi tani ɓeɗo matuɓe waɗuɓe ɗo joni witino ɓe matateɓe Cheikh Abdoullahi Sow assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullah. Ustaz assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullah barakatuh jarama ɗo Cheikh ɗone jam jam nala to nengirede alhamdulillah haray ko waddanaɗo ɗon mbasa yewtere dan min jarama min mbi min jenkite yallah omo waɗi joddi aljanna wati warsika men kadi nafitogol amin ya rabbal alamin ay ko ɗum marno komi ko jarama jazakumullah khair jarama yallah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude nam ɓe matateɓe ɗo kadi ko Sisa Diané assalamu aleykum jawbe kan assalamu aleykum. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ire jam jam ɗum ala ɗum ɗon e jam alhamdulillah haray usaje no jenti on ɗo haray ko salmingol on tout weltano omo salminama kadi ustade assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. moƴon jarama fota golle labaɗe waɗi ɗo ɗe aray ko wontiranɓe labino jar yeltanike on fota yewtere waɗɗon ɗo ɗen fi gandal ɗum ɗo wallitoten nder ɓeygureji ɗin jama o wawa famude diina mum kan anda honno yarata yeeso aray yallah yoɓiron ko ɓuuri e moƴƴude amin ɓurna faƴƴe waɗa barke maɓɓe aray ko embere jarnugol on ɗum ɗon mi tawi wonɓe landade ɗuuɗa sakko mi anta sabi mi tawi mi naati yurondire on jarama ɗo mi weltike men duwi ko onon kadi men salminiɓe gureji meɗen ɗin toon fof en duwanike ɓe tawi koye goto inchallah inchallah jazakumullahu khair wa iyyakum barakallahu fikum jarama yanoya yallah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude nam usaje haray ko ɓeɗo marno ɗo ko ɗo moƴƴi ɗo joni haray ka wawɗon darade ɗo waɗa ɓe weltodirani inchallah na no kufude min kala ka wawɗon darade ɗon ara en weltodirani inchallah min on ok no problem inchallah ɓe
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نجارم أنا لا توم. الحمد لله. أوكي السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجارم أنا لا توم. الحمد لله أنا لا توم. alhamdulillah be ngore fone jam الحمد لله ko landal gotal mi mari don ko mi landa to affaire golle ko ko affaire amina ko affaire ko mi jokki do ko amone landade fi mon tawi e dum kadi no dagi ko parce que on tigi fembay do wobbe tawata ko zulu wadata fembale acca sukunu do yaltina itifo ko ina kontar ta juldo tawado sifa dum ko dum non on tigi fembay sifa dim pembi fo on tigi fembay ko astawi on tigi no dago konti gollata sifa den golle don ko jazakumullahu khair jarama ajaba bon galdon ko rabbi ay so tawi woni ko wiyete kon kaza no jeya e mudum aray nala Muhammad sallallahu alaihi wasallam haɗi ɗum ko heɓi woni ɗum ko fembugol laɓɓina nokkeli go laaɓa fof go hara sukun ɗum no heddi aray ɗum no nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam haɗi fi muɗum aray julɗo on no duwa woɗɗitade ɗum ɗon si tawi noon on ngala golle goo fewdo o sahi ɗo aray ɗo wawi jokkude ɗe ɗaɓɓon golle goo ko wawa toon gollude harano laaɓani on no dagi ara tefko ɗum ɗum ɗon inchallah aray ko ɗum ɗon woni to ɓeeɗano nande kono minen ga do ala nanade no kuppude ok on nande andiɓe ɓe hono on nani miɗo nande kono yo taƴƴude seeɗa seeɗa kono miɗo nande ko bone makude kon awa yaata no gasara ligne ronki ɓeeɗo joni ɗo wona wa 30 minutes eyyi ɗon nande joni koti tawi ko woni nonali ko fi kaynu ɗon noon anda so tawi islam mari golle goo walla mi ekkituɗen noon golle iya komi wi ɗo joni so tawi fembugol ngol ko wiyete kaza ko fembugol nokkeli goo lante toon laɓɓina pos nokkeli goo acca sukun ɗum no woodi e ɗum ko ɗum ko woɓɓe goo ɓe aray ɓe fembu ɓe aray ɓe femba make wonde andi ɓe ara ɓe femba woɓɓe ɓen inna ko ley femba tawano côtéji ɗin ka noppi ɗin woni ga côtéji ɗin ni femba accita hakkude on ɗo labina ha moƴƴa waɗa itifort se ɗum ga ko a setta bordi on yeeso ga ɓay noon men golle wona sifa ɗin ɗon ɓay woɓɓe inna nana ɓe inna wo so tawi a wallitike goɗɗo e ɗuma so tawi ko heɓoye mum wo an kada heɓa e wano mum ko sifa ɗin piijimon e landade fimon so tawi on tigui dagotako ko on tigui gollata ɗum ɗon e so tawi ala probléme fimum ko ɗum falano landagol quoi ko ɗum noon jababoye mum woni jonnude on ko mi inni so tawi woni wonna fembude kon sengo hoore nden imma ley on a gollitira e lancede laɓɓiɗa poste dow on accam ɗum no dari haray ɗum ɗon ko ɗuma moƴƴande wota waɗi ɗum ɗon haray islam on no haɗi ɗum ɗon saabu en nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no haɗi nden fembande joni noon ya wallite yimɓe ɓen e waɗugol bone wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan koyo wallindir ko tawata ko ɗoftare Allah e kulol Allah wotan wallindir e yeddugol Allah e waɗugol junude haray ɗum ɗon ko ɓuri moƴƴude ko yonti ndaaru golle goo wiyetake ya accitu ɗon fewɗo o saahi ɗo kono haray ɗaɓɓugol golle goo ka tawata a wawa wurude arano laaɓi tagi ɓuri ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴande on tiri ibnillahi taala so tawi noon salamu aleykum on jarama moƴƴo mi weltike wala yo yoɓ on ñoddi alijanna onon kadi on jarama barakallah jarama nam sa haray ko ɓeɗo on no sakkitoɗo ɗen ɗo awa on jarama haray on jarama onon kadi barka batte seena on haray Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude haray ko tooli kadi haray ɗomin habbitoyi on kadi inchallah affaire ɓe jazakumullah khair en calmini timon fof haray enen duwani keɗa Allah suɓen habajuta yafana en fatiɓe meɗen ɓen okoren ko faalaɓe benden ko hulɗen o akirda awana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
nam siɓe julɓe tedduɓe haray no nanirɗen no haray ko ɗo wonɗen hakkude haray ligne on minen telen kamin ga dowɗo kukude mi andano ka sara on ton heɗon jentiti seeɗa haray ko ɗo wonɗen hattude hannde inchallahu haray noon no anndiɗon no haray ɓe feƴƴinde ko Facebook tawi kala wonɗo ɗo ala nande moƴƴa mo wawi yirtoyade ka Facebook toɗe ma ɗum ka YouTube mo wawi tawtoyde toon haray toon no ka sano ɓuuri laaɓude inchallahu haray kadi on wejjitali visitoygol ka Facebook e ka YouTube fof haray ko saɗi kadi ko tooli ka lawol kisal fi son naɓe ka do'iɓe ɓen fof haran fof moɗon eɗon weltana eɗon do anantiri ka Allah subhanahu wa ta'ala yalla weltana en fof amina ya rabbi hawtindira en fof ka jannatul firdaus ala haran fof moɗon eɗon salminani ko kala ko hokkoɗon e ɓengure mon ɗen hara yalla subhanahu wa ta'ala faw en jam waɗa barke e meɗen e ɓengure men ɗen fof ɓeyna en heewa ayna heɗe nde julɓe ɓen fof amina ya rabbi hara en joñi en yontere hannde si joni yontere hannde kadi jaaɓi inchallah hara min assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah hokken walukole jam nam sar nam haray on jarrama Dieng foto o weltanama noon kadi e batte makuji ɗin ɗo haray jama on fof weltanama haray ɗe ganditina jama on kadi sowno kala haton jiɗɓe sarsangol karmakoɓe inchallah fiiɗi ɗo muhadaraji wontiran ɓen Afrique haray ɓe wawi contactude numéro ji woɗi inchallahu taala haray en e juma yontere hannde kadi haray de wondi ceernoɓe meɗen goga assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salam wa rahmatullah no kadi en jarama sa ɗum weltanama haray en bimbi seeɗa jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal